Twongeye kubiriza aho bakunzi bacu ba Scott TV Show turabasuje aho mwere mwese twifuriza umugoroba mwiza ndetse no kumeza kunogerwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2026 tugekweza amakuru yacu y'umugoroba asuza umunsi wacu. Rero amakuru yacu turaza kuyahera indonda bijombo tubwire ko umutekano uhagaze kweza amasaha tuze kumanuka mu minembwe tubwire ko byifashe tubwire ko leta Kinshasa ikomeje kohereza amadrone umunsi ku munsi tuze kwambuka muri Prenderozi tubwire ko ibintu byamaze gukomera leta Kinshasa leta y'u Burundi zamaze gupanga urugamba rwo kuba zagira gute zatera muri Prenderozi ndetse na Uvira bakaba bakomeje kohereza intwaro ziremeye cyane zikomeye cyane. Rero indonda bijombo uyu munsi kuwa mbere biriwe neza nta kibazo biriwe n'agahenge kandi na mahoro nta mvura yigeze igwa. Uyu munsi rero bijombo muri rusange iramihano yose biriwe neza. Murabona aba basaza bari hano cyangwa abasore bari hano ni hano ni wirango rya Gahona. Urumva ko biriwigwanye agahenge n'abantu biriwe kuri rezo n'ubundi bagira ngo bavugishe abavandimwe babo bari hirya no hino. Uyu munsi ni kuwa mbere, iyi video mubona ni uyu munsi kuwa mbere twashe kuvugana n'indoboni yacu iri hariya mu Gahona aho yarari kuri rezo, ariko kandi yatubwiye ko muri rusange akarere kiriwe neza ka Bijombo. Batubwiye ko umwanzi yahunze wari uhereye yaza Mitamba za Kirungwa. Nyuma yaho iminsi ishize umwanzi yakomeje kugaba ibitero ku baturage ndetse no mu basirikare baturirwanaho na M23, ariko turirwanaho iza gukora ibishoboka byose yirukana umwanzi iramukubita arahunga. Kugeza amasaha Mitamba ikaba ikontororwa na twirwanaho M23, ukageza za Kirungwa, Biziba, za Buhonde, za Gishembwe aho hose ingabo zatwirwanaho akaba ari zo zihakontorora. Rero akarere ka Bijombo kugeza amasaha kaba kifashe neza. Ubu ngubu abaturage biri mu shugu zitandukanye. Ubu ngubu bari mu isarura ry'ibijumba arizo ibirayi, ibigori ntibirera, ariko kandi indonda bijombo uko biri ntibimeze kimwe na Minembwe. Indonda bijombo ubu ngubu ibiryo birahari, ibirayi birahari ndetse n'isoko y'akazi rimwe yahariya mu Gatanga za Mahita irarema kandi bakayirema neza kandi ibicuruzwa byose bikaboneka. Rero ngaho uko bimeze, yatubwiye ko akarere kose gatekanye ka Bijombo. Atubwira ko Mitamba itekanye, umwanzi baramukubise arahunga aja kure, ariko kandi akaba yishaka kwisuganya kugira ngo abe yagaruka gutera cyangwa kugaba ibitero mu baturage bahariya mu Bijombo. Murabizi ko yabigageje inshuro nyinshi, umwanzi yagerageje agarukira hafi yahariya ku Muramza. Murabizi ko yaje ararenga neza kubishigara ko arakuka neza hariya mu kazimwe kariya kuri Hwehwe, arakomeza aragenda neza hafi kugera mu hariya ku Muramza, ariko twirwaniriza kumugarura iramukubita arahunga. Kugeza amasaha uyu munsi tuvugana nta mirwano yigeze ba uyu munsi nahareje ku cumwe, nta mirwano yigeze ihaba kugeza muri amasaha tuvugana. Rero akarere muri rusange nuko kameze hirya no hino, umutekano uhagaze neza muri Bijombo. Muco hagati na amahoro, barashima Imana ikomeje kwarinda umunsi ku munsi. Umutekano muco hagati umeze neza, abungeri bameze neza, inka zihagaze neza, hari ubwatsi, amatara aboneka, intare zasaramwe amadubu muri karere muco hagati. Kugeza amasaha kugeza uyu munsi nta mirwano ihari. Muco hagati hamaze iminsi myinshi cyane, amezi menshi hataba ibitero, hataba intambara. Kugeza ubu niho inka ziri, niho ibiraro biri by'abanyamurenge benshi bari muri hariya mu karere, ndetse ibindi biraro bikaba hariya kuri Kirumba. Cyane cyane abanyendondo ni ibiraro byabo biri hariya kuri Kirumba, izindi zikaba za Canzovu, izindi zikaba za Mugogo, niho ibiraro biherereye, ndetse na za Kagogo niho inka nyinshi ziherereye. Kandi ubu ngubu abaturage bakaba bameze neza muco hagati. Reka tugere muri Minembwe. Muri Minembwe uyu munsi twavuga ko biriwe neza, ariko kandi ijoro ryararikeye leta Kinshasa ifatkanije n'abambari babo, leta y'u Burundi ndetse na Angola na FDL n'abazarendo, aho bagavye igitero kandi hariya Igakenke muri ijoro ryararikeye rikaba ryangirije
ibikorwa remezo, ikaba yasenye amazu arenga 20 muri ijoro ryakeye, aho drone zaje zirasa abaturage bajyanye mu ijoro, abaturage baryamye, drone zirasa mu baturage. Hakaba hari umumama drone yakomerekeje, kubw'amahirwe ntiyitaba Imana, ariko kandi akaba yagize gute, akaba yakomeretse, aho abaturage mu ijoro bahise bahunga, barara mu bihuru, barara ndetse mu bishigo kubera izi drone za leta ya Kinshasa. Aha rero leta ya Kinshasa yiriwe izereza zira drone mu kirere cyaho, ariko abaturage bagira ubwoba bwinshi, baravuga ati byose ibintu wenda zishobora kuza kurasa, ariko biza kurangira mu ijoro zirasa abaturage. Gahunda ya leta ya Kinshasa, gahunda no kwica, no kunyaga, no kwiba ndetse no gusenya, yahagurukiye igihumeka cyose kiri mu misozi miremire. Yaravuze ngo nimuzaza muhura n'inka muzaza muzirasa, nimuzaza muhura n'abantu barase, nimuhura n'inzu muzitwike. Izo zose ni ibintu kandi biri gukorwa byashizwe mu ngiro ni leta ya Kinshasa, gukomeza kurasa mu baturage. Imihana myinshi yarasenyutse mu Minembwe, abaturage benshi bikumiye hamwe, indi mihana myinshi yarashitwitswe, yarashize kugeza ubu ngubu. Imihana myinshi za Karongi, za Karingi, za Bidegu, Irundu, za Gakenke, n'ahandi henshi imihana yose yarasenyutse bitewe no kuraswa kwa drone. Iyi leta ya Kinshasa yakomeje kohereza mu baturage. Aha ejo nabwo drone ziriwe zirasa mu mihana y'abaturage, kugeza uyu munsi w'akazi rimwe leta ya Kinshasa ifatanyije n'abazarendo, ifatanyije n'izirangabo z'u Burundi, n'abandi bambari babo batandukanye, bakaba bakomeje kugaba ibitero mu baturage bahariya mu Minembwe. Abaturage bariho mu buzima butari bwiza. Mwabonye ushize drone yarashe hariya ku kibuga cy'indege, ikigo cy'indege baragisenye, baracyangirije, aho bakomeje kurasa mu masoko barema ya gatanu, bakarasa abaturage bakagira ubwoba bagahunga. Ni henshi leta ya Kinshasa ikomeje kurasa ikoresheje zino drone zitagira pilote, imihana myinshi igasenyuka, amazu y'abaturage agasenyuka. Ubu ngubu rero abaturage bahariya muri Minembwe bakaba bafite ubwoba bwinshi, ndetse bakaba batakira amahanga bavuga ngo amahanga n'abatabare n'abakure muri aka kaga gakomeye bakomeje kuraswaho na drone. Ibitero byo mu kirere nizo basigaje, ibitero byo ku butaka baratsinzwe, barananiwe, aho bahunze kugeza amasaha batakiya bagaruka kuvuga ibitero muri la mihana igize Minembwe. Barahunze berekeza hakurya za Gikobe, berekeza za Bicumbi, za Mukoko, za Nyaruhinga, za Baruta, za Rusankuku, za Pwenzero, niho umwanzi aherereye kugeza uyu munsi. Ariko kandi ntitwavuga ko yagiye burundu, ahubwo yagiye gushaka izindi strategy zo kugaba ibitero mu baturage. Yaravuze ngo azashirwa Minembwe ifashwe, ariko natwe turavuga ngo muzarinda mupfa Minembwe idafashwe. Minembwe iragize gute, irakorutiye, Minembwe iharanyerera, nta munsi n'umwe Minembwe izigira gute ifatwa n'umunsi n'umwe. Rero Minembwe twavuga ko n'undi nubwo drone yarashe nijoro, ariko abaturage bariho barahumeka, biri muri shuguri zabo zitandukanye, abaje guhinga, abaje mu nka, ariko kandi inka ntibazijanye kure bitewe n'iki, bitewe n'ubwoba ko izi drone zo kongera zikagaruka zikabarasa. Mwabonye inka bagiye barasa zigapfa, mwabonye abana bakiri batoya barashe, mwagiye mubona abandi bakometse, n'abandi bagiye bica badafite nabo bahuriye na politiki. Ariko kandi Imana irahari, izakomeza ibarinde, kandi izakomeza ibafashe muri byose. Rugezi ni amahoro, Mikenke naho nta mirwano yigeze uyu munsi. Imirwano yo ku butaka byo twavuga ko yabaye nk'ihagarara, hasigaye ibitero byo mu kirere nibyo bisigaye, ariko kandi biri gushakirwa umuti, biri kuvutika umuti umunsi ku munsi, bizakunda kandi bizacamo. Drone bazazihagarika kandi bizacamo. Mikenke ni amahoro kugeza amasaha, nta mirwano yigeze iba, nubwo drone zakomeje kuharasa guhera kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, drone zirasa muri ya mihana yose itandukanye
kugeza no ku Cyumweru harejo drone zagiye zirasa mu baturage bahari mu Minembwe, ariko hari Imana. Gipupu na mahoro, ubu ngubu haratekanye, gucunga umutekano twigwa na M23 kandi ibintu bimeze neza. Rero reka tuze twakwerekeza n'undi mu karere ka Plaine de Ruzizi, aho leta Kinshasa ikomeje kuba yagaba ibitero ku mugambi wayo. N'ubundi leta y'u Burundi yakomeje gukusanya ibikoresho, yakomeje gukusanya abasirikari benshi bamaze kuva i Bujumbura berekeza mu mujyi hariya wa Kiriba, bafite gahunda yo kuba bagaba ibitero mu baturage bahariya muri Plaine de Ruzizi. Ingabo nyinshi za Angola zari tuzi hariya ku kibuga cy'indege cyahari i Bujumbura, barambuka ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, barambuka berekeza hariya Kiriba. Izindi ngabo zica hariya ku mupaka wahariya Uvira n'u Burundi, berekeza hari Buvira. Gahunda yabo ni ukugaba ibitero muri Plaine de Ruzizi. Ingabo nyinshi FDL nyinshi, ibitwaro kirimbuzi zamaze gushingwa hariya bazerekeza kuri misozi yunamiye Uvira, kugira ngo bazimire twirwaneho ihereye hariya hafi muri Kirungwa. Mabizi uyo hano misozi uburangiza Uvira ari hafi cyane. Rero imbunda ziremere zikomeye cyane z'ibifaru zamaze gushingwa muri Uvira, izindi zishingwa hariya kuri Kiriba, izindi zishingwa za Biriba, izindi za hariya za Kabunambo. N'undi ni imbunda zikomeye cyane bamaze gupanga. Mu bigaragara ni igitero cyamaze gupangwa, ni urugamba bamaze kurwambarira. Umubisigaye gusa no kurasa rusasi, kuko ibishoboka byose barabikoze. Imbunda barazizanye, amasasu barayazanye, igisigaye gusa no kugaba ibitero hariya muri Plaine de Ruzizi. Ariko kandi tubabwire ko muri Plaine de Ruzizi M23 turwaneho ihagaze neza kandi iri tayari kuba yasubizayo ibitero. FC23 yaravuze ngo twebwe nta gahunda dufite yo gutera leta Kinshasa na leta y'u Burundi, ahubwo ibo niba turasa tuzavansa, tuzakomeza imbere, tuzakomeza turwane mpaka tugize Uvira ndetse tugereza Baraka tubakureyo, kuko niba bazaba twagize baducokoje. Ariko kandi twebwe nta gahunda dufite kubatera. Rero leta ifatikanye leta ya Kongo, ibo bamaze gufata umwanzuro wo kurasa Plaine de Ruzizi. Hakaba n'andi makuru avuga ko kandi ari gahunda bafite yo kuba barasa no ku Rwanda. Aya dutavuze, ariko kandi ni ibintu byamaze gupangwa. Ingabo nyinshi ziri hariya Kiriba, ingabo nyinshi ziri Uvira. Gahunda no kuba batangira urugamba, nkuko ahubwo bategereje oda bahita batangira urugamba hariya muri Plaine de Ruzizi. Ariko kandi tubabwire ko amazi si ayandi. M23 zinjira muri Uvira noneho ifite ibikoresho byinshi yatse irakoresha zose. Rero ngaho ko bihagaze muri kara karere, gusa hari gutumba ikintu gikomeye cyane kandi kitoroshe, aho hariya muri kara karere kagiye kubamo imirwano ikomeye cyane kandi izasiga yangije byinshi cyane. Reka twambuke hariya n'undi Igoma. Uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange yahaye ikiganiro ikinyamakuru La Libre Belgique hariya Igoma. Muri icyo kiganiro yakoranye n'umunyamakuru witwa Herbert Leclerc. Yagarutse ku bibazo bikomeye biri muri Kongo, birimo ibibazo bya politike, itegeko nshinga n'umutekano w'igihugu. Kukuba ari Goma, Kabila yavuze ko Goma ari iwe kandi ko afite uburenganzira bwo kuganira n'abanyekongo bose. Yavuze ko intego ye ari ugushaka ubwiyunge n'amahoro mu gihugu. Yagize ati Goma ni wanjye, mbona mfite uburenganzira bwo guhura no kuganira n'abanyekongo bose hagamijwe ubumwe no gushaka amahoro. Kuri nge ni nko kuba mfite inshingano. Ku masezerano ya politike yo mu 2019 yavuze ko 2019 umuryango we wa politike wagiranye amasezerano na Kash, ihuriro rya Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe. Ariko yongeraho ati ku bwabo si byiza kuko hari kopi imwe gusa yayo masezerano kandi ninjye uyifite. Ku itegeko nshinga, Kabila yanenze ubuyobozi bwa Kinshasa avuga ko butubahiriza itegeko nshinga. Yagize ati itegeko nshinga irihe Kinshasa risa n'iritakibaho
mbona ahubwo hari umugambi wo gushyiraho itegeko nshinga rishya, kandi ibi bikorwa byo guhinduranya uko bishakiye birateye impungenge cyane. Yavuganiye kandi ku kibazo cya Kongo ku bijyanye n'ibibazo igihugu kirimo. Yavuze ko hari abavuga ugucamo igihugu ibice aricyo bita balkanisation, ariko we akavuga ko ari ugusudaniza cyangwa ari ugusudanizwa kw'ikibazo cya Kongo. Agereranya ibiri kuba muri Kongo n'ibyabaye muri Sudani mbere y'uko igihugu kijya mu bibazo bikomeye. Ku mutekano wa politike, Joseph Kabila yavuze ko we nabo bafatanya muri politike bahoraga bibasirwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko ko nubwo bimeze bityo akomeje kugira icyizere. Rero guhamagarira abanyekongo kwimobiliza, yasabye abanyekongo guhaguruka bagahagarika icyo yise igitugu cy'ubutegetsi bw'igitutu. Avuga ko bafite uburenganzira buteganywa n'ingingo ya 64 y'itegeko nshinga. Ubutumwa ku Bubiligi, yavuze ko uko ibintu biri kugenda Ububiligi bushobora kuba buri kwitesha agaciro mu bibazo bya Kongo, ariko akongeraho ko bwigeze kugaragaza ubushobozi bwo kwikosora no guhindura imyanzuro yabwo. Rero ntabwo ntekereza ko ejo hazaza, ntekereza uyu munsi. Nabivuze no muri Gicurasi ishize, ni ngombwa gushyira iherezo kuri ubu butegetsi bw'igitutu n'akarengane bumaze gushyirwaho kugira ngo tubigereho. Tugomba gukangurira no gusobanurira abanyekongo bose, baba bari mu buhungiro cyangwa bari imbere mu gihugu, bikwiye kuba inshingano ya buri wese muri twe. Kandi kugira ngo iyi leta irangire, abanyekongo bafite ingingo ya 34 y'itegeko nshinga ibaha uburenganzira n'inshingano zo kubikora. Buri munyekongo wese afite inshingano yo kurwanya umuntu cyangwa itsinda ry'abantu bose bafata ubutegetsi ku ngufu cyangwa babukoresha bunyanyije n'itegeko nshinga. Ngibyo perezida wahoze ari perezida Kabila yavuze uyu munsi hariya i Goma, aho n'undi benshi bakomeje kwibaza icyabiteye, ariko kandi yavuze ko ari Goma iwiwe. Ikindi, uyu munsi ni umunsi M23 yashinzwe le 23 mars cyangwa M23, ni ukuvuga ngo ni ukwezi kwa gatatu, itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu nyine 2009 nibwo M23 yashinzwe. Uyu munsi bakabizije iyi minsi yose ivutse, tubabwira ngo mukomere ku rugamba kandi muzarutsinda. Rero nganguko uko bimeze hirya no hino, kandi Imana ikomeze ibarinde, abari mu misozi miremire Imana ikomeze ibarinde, kandi ibintu byose bizacamo. Andi makuru yaraducitse tugiye kubabwira nuko hari za bato zambutse ejo ku cyumweru ziva Kalemi. Hari izindi ngabo zambutse ziva i Burundi zija Uvira, izindi zerekeza za Kiriba. Ariko nubwo bimeze gutyo, ingabo zacu za M23 turwaneho zihagaze neza, zizabakubita ahababaza. Mugire umunsi mwiza, Imana ikomeze ibarinde. Naho hejo ku munsi wacu w'ejo tuzabwira uko akarere kabyutse. Mugire iminsi mwiza, Imana ikomeze ibafashe. Murakoze cyane.